ILP 中章về thung ôว่าหันปุยมีไม่ถุยเนี่ยใส่ทองข้านี่โจนู่นนี่เฮียนี่โจน่ะหวยตักโจเฮียนี่อินเตอร์วิวที่อติงไงโนมาเองอังปนโจน่ะโจหวยมาเซโจน่ะโจข้าฮาร์มาเซชีฟมินิสเตอร์ที่อาจารย์เฉลี่ยแล้วว่าโจน่ะโจเขาชัดกินเราช่างเวทีจัดไหมนี่เฮียนี่อินเตอร์วิวที่อติงไงนมไม่นี่เฮติตักโจน่ะฮาร์อันโจจุ่มปกันชีฟมินิสเตอร์น่ะชัดตักเราละช่างเทวิกเฮจูเบลเจียนอดอลเลยไหมอ่ะที่พอคาริรัวเราลังอันนี้อันนี้ดังก็สวยไหมอ่ะที่ดิกเรา in line regulation จงสร้างอ่ะเต้อดีตเราต้องเป็นมีผู้ยังเจอตีระ Independence Day เต้ Chief Minister เบรินอดีตเราวินน่ะสวยเปียบไหมอ่ะอดีตเราว่ามินอันเสียดซุยข้ากระดูเราว่าอดีตเราว่ากัน law student นั่นเสียที่กระดูเราว่า ILP จงสร้างข้ากระสวยเฟียไหมนี่กระสวยเชลล์อันนี้น่าตัดกระสวยไหมนี่ILP จงสร้างเฮฟวิดีโอเฮียนี่กันเรียกจันมาอินforeignนะนัทกดูเต้เสียอินโนเมมเฮ้ยกันเอ็นโดนิโอEbenezer and Pisgah Agency Chuang Pu Duha Ministry of External Affairs Government of India Noya Recruiting Agency ni foreign and hatok du tan agency rin tlag level sen tlag kan ni tin training center fil file hostel theng thunam ta ko omboke kan naw ti an ma ani du tak an pom thap na kan zon sakin an kal mai ning kim fil file ta karwa man chin ni foreign anum chung zungin an har sat na te bil zui ringin an na thona mun Singapore at lo chin an ni bok tin ke ma ni Noya kal te to central license nei chap tena anti the insurance kan ti sak thei boke foreign na thoi du chuan min lopan ve nge donia Ebenezer and Pisgah Agency Chuang Pu Duha phone number 8131-984-127 7005-362-905 foreign na thok du te ta no le an ria kang an hel kha po khami pui hel ani le tho ta nia soile angai ni kha kha chu tero a to ko tengin kha toi ni ki mi shila a chen khat pe chuan in NTM kan chief minister hian doi thar na thu ta ne niang ne ti che nia tero pu na tam tak chu ilo mu tho banga o hemi chung chang hi ni shil ta che CM hian chau khop mi chu local lesa ni local lesa ka thu soi kha nia wang lai ni na a heading a han zia dan khan tin khát thì thong về đều bốc à? Anh thì cái này. Chim mà nào? Mà rồi thì vàng lại đi heading để bốc ha. YouTube title để anh cho hắn người ta sẽ clickbait. Cái tí tu rằng đây catchy đấy drama talk anh tí anh chỉ anh ha. Anh em mới để attention ha. Hiệp ngồi này ha til khá rồi. Chính chuộc đây win soi tay là. British सरकार kan regulation pat ni hitlang mi ta nan siam ani. Yes. Pakhat chu Chin Hills regulation ania. Chin Hills kan unau de ta ania. Chu India law independent khan Chin Hills chu barmarama abe ta wangin Chin Hills regulation kanti 1896 ka chu kan chom talowani amaro chu regulation dang India rama Bengal saklam panga tlang mi tan asiama chu Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 tiani tani chu tlang mi te tan ansiam ania hei Government of India Act 1870 Noya Ansiam Ania. Chuan Sangkhat Zariat Somsari Pathum November Nikhata Lusai Hills and extend betani Sudanso. Katilai kan Lusai Hills ti kan lania independent ram kan nia British in Minla oplova amarat an ramjin kha an ringot meaning I ruat deu titi aten lai chun pillar te pon phun vea chu in inner line kan ti khanitani chuan inner line kha 1850 te 1875 te omsawa anti dang lam zela an raman ron zau zela thing pui huan an zau zela khan inner line kha aron tol so ta inner line regulation 1933 gazette chuan 1933 an chu kha nu berita he ta reng te konar theng ta dor mai ni kolosi bul kha kha line kha inner line pel oil lo na khanita pakhata chuanin ti chuanin atira chuanin Mizo ten kan sugrung thina wang khan Mizo te kan suk thlatur danna ni tani kan suk thlatur danna zo permit nei lo chuan British sarkar permit na lo chuan kan suk thlak theilo na tur khan an siam ta sangka zariat somku a British ram kan lo ni veta a khamin nuwa khan ro chu aron chho tur lam dannan an mangta hi hemi artificial intelligence a hianin kan zota an min chanda na chuan atira mizote na anrun lo na turin anti-rate regulation angin an mangani
Mizo tenan run lo na turin an suk thalam dan nan amar chu British in han optak nga an tukdol tak nu khachuanin tlang mi te hum hak na tan anti-exploitation regulation angin man anitani antiani kum somvel chung kha aron achuk thalam dan na chumin hu chuan voin ni thlengin aron cholam dan nan kan mang ta chu India independent ma khan kan lo mangar ngar ani Lusai Hills khan kha right ka kan ne ni India lo independent khan Article 372 nuaya adaptation of laws 1950 mangin India hianin a inza azalen nu apohin alamang tazela kan lamang tazela tichuan Mizoram state kan lo ni khan the State of Mizoram Act 1986 section somlile pathum na mang khan khang dan kan chom zui ta ni khami BEF ara kha ammalin kan chom ni lovin kan rem na thuthlung inziak ang khan Mizoram state ani ma sang ka zakwa somriat pasari February ni som ni ma zonga Central Act Mizoram lo om sa khachu chom tur tian ya wangin adaptation akami kan state act section somli le pathum khan khang zong zong kha chom ta chung zinga chuan waidan na dan kan ti kha tel ta zelani ta chuan soina omle ta chu kan memorandum of settlement para riat na khanin soi ani le ta ain zia dan khatlar thum le kania kan chiranga the inner line regulation as now in force in Mizoram will not be amended or repealed without consulting the state government. India na turi omlo rang ni sap tung tiam tan chuan. Mizoram will not the inner line regulation as now in force in Mizoram will not be amended or repealed without consulting the state government. India na turi omlo rang ni sap tung. Without consulting the state. Ani ve tho we. Oh. Mizoram sarkar ngai dan ron lapotang. Tiam tan chuan. Ni china po a lo cham ji nga tel ka ti kha he ILR hi ti dang lame mo ati boe mo ni non chuan state sarkar ron lo chuan ti ni lawang state sarkar phalna la le la lo lam ai chuan state sarkar a ronang ti kha ani zogin ka ria consult le consent chu inang lo ve tak chu ni ti ani ta chu kan thu lo chuan hei hian ti dang lam thei lo ani kan rem ti nan tel lo chuan hei an ti boe mo an siam tha thei mon lo ti pia mai du ruai tu kan nei ni Mizoram a hianin angia la kan chuan lo dik chi lo deu ni kha ami English thumal te han en phejanin consult le consent khami te khamo poi mo khop mai thu dik lo mi pui ji ti tu kan omani chu wang chuan law college student ten do thi an thua ka lu zo kang ti ka lao ka soi fia mai ni ti chuan article 371 z kan ti apo hian inner line regulation chungchang a chuang to lo re constitutionally le legally hi chuanin adik che chuanin status an than lo achan chu India constitution na khan painan la lut lo ka soi nem na ni lo Amar an la lut lo na Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 kha state kan ni rual kan som thowa ang tho kan mangreng tu na amar chu constitution nei ro chon an khung lut lo ani ti chuan in kan in nial na ber chu consult le consent ya khan ani hei hi anti dang lam don chuan in aron chu min ron nge yang amar chu kan rem ti na an la ke ro chu ngai lo ni Parliament thu nei na ne dan siam te siam that te chu Parliament in dan a siam do na ke ni state in kan veto ngot thei ni tur kha om lo reng ani chu wang chuan in hei chu an rem ti thei lo wa ai kan ron don chu nia kan ron ma sang chu ron lo chang kan ti lo wang an ti ta ania chu ma na tang ka soi fia thin ani lo boka soi om le thin hian ne wangin
tuần thiếu lâu sang hi attrapian cái tia tuần là trong cái chuyện cái soi nan ai ăn lang tổ em mang chung một tí cả tụi nó khăn phía tất nhiên là chả lúc tụi mà sẽ cắn help mi bui na cắn help cho chief minister Berina đôi ô mang kha anh tỷ chú ni ta ber zo cái này chú lại tắc chú mò anh đôi anh ấy lo phim khурang ai nè phim khur lua ta phang in soi zo tí na anh ấy lo phim khurang ai đàn thì cần soi ngắm mò phim khurang ai đàn nó soi mai soi tòng hanin video masala mate zone net la mate zone ni khi CM ma za lo nga ting evang am tlak ve aron ti thina khati nga thlir pol khain oma kan re ni amaro chu khiti tak khianin zone ni khianin zo na khi zot ulukin zot chik lo se zot pop lo se chu interview hi ngai nom do lo shrim mi puipa kan ngai ven vak lawang hi interview ti ngai nom tu ania chuan journalist khianin a za lo pol ni san chuang lo ati tu ra ti ni ve mai hitianga huai tak tak athil hanin zo te hi chu mu no mina ngai nom dei zok ram roi tu tha hian bel chian dol nge dol lo ti de po ha lang chiang dei zok ani he tha dei zok a chan chu mi tam tak te hian in journalist na hitianga zo da har deu an zo hian mo ram roi tu tam tak te politician de mi ho sa tam tak te po ni tho an zo da hian chang tha thei thin lo ani engmo an din na anga te po hian kha khania mi tam tak chuanin CM za lawan ti amaro chu a tha ka ti ge chu hiting khe CM bel chian dol nge dol lo ti te po athu soya ading he dol nge dol lo ti te tiang chi vel zong ron ti lang chiang tu kha ni in ka ria a tha ka ti khop mai zona a tha zona a strong chhanna a tha pok mo BFR hian enge min pek section 2 chuan inner line pe la Mizoram lu akhapani vai dan na dan kan ti hi BFR hian min pe ni kum za le som nga pathum liam ta khan hei kan nei dai to MNA party apian main kan nei dai to hei a lu ni kan nam him na kul ka ti fo khani chut pakhat panina chuan ownership and transfer of land kum za som nga pathum kalta khan BFR section 7 hian min pe dai to namdang in le lo heta hian an nei theilo chumi chuan he wangin hei a lu ma hung hala ngai tu hi kan soi fo thina amaro chu hi apong atakaman tur ni lo dan hi ka soi fiale dua India Constitution Article 19 kan in chuan all the citizens shall have the right to human India khole tu song in the right and nei asoi tu apani chau ka soi nga relevant chau pakhan na chuan to move freely throughout the territory of India khole tu reng chu khoi a po hian zalen takina kal thei tur ani ti kha India mi puite zalen na an right ani nilove Mizoram chuan indu du nin lu thei lawang permit angai kan lo ti thani mo chu citizen dang te na right an nei kha kan lo chu sak then ta ni ke ni chuan phot mai na adon le chuan to reside and settle in any part of the territory of India ti kha ani le ta khoi muna po India khole tui kha chuan in le lo a beng bel thaya a khosa thiang ani ti kha an right ania ma se Mizoram chuan developang kan lo ti le ta ni state sarkar in phalna pe ni lo chuan in hun lo ram in nei thei lawang kan lo ti ta mi citizen dang song in right an enjoy a kha movement chungchang a le in hun lo ram nei chungchang a Mizoram chuan le hemi IL apply na area a chuan he Nagaland te poni Arunachal te poni country a khanga kha chuan in kha India mi puite zalen kan lo chu sak then ta ni a chu sak then dan tur kha article 19.3 hian min ril le ta ni ponga puinin dang theilowang ponga patakin he hin ti theilowang with regional restriction in mang turani a om khai tokin in ti turani tun lai tong takin over takin in mang theilowang min ti ani chu chu wang chuan in dan hi kan chian angaya he dan kan ne wanga vai lo lu tur song dan hu ke mo khatiang kha ni lova a om to ka man tur ani tuna hian in vai dan tu te chu kan sarkar ti khan prime minister ka soi pui dai to home minister ka soi pui dai to kan rama dan ang lo ang lo lut an tam lu tuk to kan not chok don me lo retiam ro khatia a om lom binti puya ti chuan kan central way method nen po kan soi hova aram pu ma hetia ti vak thein lo local council le village council tin hian an area na thok mai ro se vai chuan na hi thok mai ro se permit nei lo na chu kan tia ti chuan ma ni veng thwa kan ti thale thu kha ni a chu
đôi ô nghe patling ô ta chuan thom a lo langa nga khai in man dan kha reasonable lo min ron ti ka lo wangin prime minister le home minister po hi ka lo hril sa diam ani chú đôi ô nghe patling ô chu tiang ta chuan ke ni chuan in ma kan la a chuan phim khuranga izia chu Jammu Kashmir chungchang soi taila kha ne India independent khan Jammu Kashmir India telvelo atira sangkas ko samli le pasari November ni samni paruka India here and join ve chawani chu po chu dan mangin instrument of accession mangin aranzuya India constitution hi an mang velo ani constitution thranan ne ya chumian nei theina tur chu special provision article 370 hi pe kan ni tani chuti khopa state sang chun ni ta prime minister ne thin ni sangkas ko samli le pasari tanga sangkas ko samru panga thleng kum som paria chungkha chief minister ni lovin prime minister an nei ngat ani nei ho amaro chu amendment voi ruk na sang ko samru panga khan prime minister hi chu nei to te su chief minister ti ve to mai ruan tia chief minister an nei ta kum sang ni som pakwa khan central sarkar khanin article 370 le article 35A man thailo tur dan kha an siam ta ni the constitution application to J&K order 2019 and siam ta kha an special provision pat ni akha inoperative anti tatop mai ni man thailo chu tang chuan enge lo thleng constitution rang an nei kha India constitution an ring ve ta an nei thei to lo ten chuba ka chuanin India dan rang zariat le som kuwa kha Jammu Kashmir hian an apply ngalani ama chuan dual citizenship an neya abota India citizenship an nei thiang to flag ran an nei tun chuan an nei to lo ten permanent resident chau khan in le lo ram an nei khan paisa ka tuna chuan 2 point Jammu Kashmir in le lo nei thei to ten sarkar na permanent resident chau in sarkar na an thok thiang tun ma chuan chu chuan noi bo sak bok ten sarkar sikula permanent resident chau lo chu admission na thei mi lo zen ke chuan an paisak chu po chu scholarship po chu min te chau chuan pai an pe chu po chuan paisak ten in than reng in permanent resident an ni lo chuan in ho tan nei thei lo chu po chu an paisak ani chu mai chu ni lova state zonga po u tak prime minister hial nei thei kha voina chuan UT an dan diam ni mun dian thena UT pania Jammu Kashmir le Ladakh na governor pon nei to lo lieutenant governor chawan nei to chu tiang chu thil thenga ni India rama hian ke ni aya namro pui le lian zo le zalen na nei sang zo po pain hetian om chuan heu ke ni hi kan film khurangai ni hi kan inve na ngai ni hi ti ri ru hi chu kan put ve hi angaya chu wang chuan le khabu ka sia ka ke nam lir pu yang hing ti le kan hi mem ti le khabu de kha ka ziak ta kan ham nim lo lau ber tu hi kai ma zi ka ni zok ve na a kan chiar ni chu lo chu atta ka Mizoram in kan ton kan soi le nga kha tak kha nia patling ô nghe đôi ô cho nên zo stream hi nia ka channel de poka fak ve thina Play Store train download thei amo Mizo tong le lin sa movie munom tak en tur oma chuan cho nên in lo download ve theu don nia very thing advertisement hi advertisement lo cho hi ni nom du don ni viewers tan hian a boi thak le me lang le no ne chu lo chu atta ka Mizoram in kan ton kan soi le nga kum som sari pathum liam ta khan sang ka ko som nga pathum khan vai sum dong dan nan kan ne ni Dalusai Hills Trading by Non-Tribals Regulation 1953 kan ne ni chu kan ne ngara ma se article som pa ko bok khan India mi tu po hoya po sum dong thayang along tian ni amaro chu tribal rambi ka chuan ke ni ramanga te chuan vai sum dong dan theina khamin pele a chu po chu reasonable restriction mokin a om to ka mang turin min pele ta khawang khan vai sum dong dan na dan kha kan lo nei ta kum som pathum boilovin kan oma chumin huwa chuan lala hari chan sardan ti khan supreme court amin khing ta
amin kin na chan chu apong a puin vai sum dong I parliament pedu lova min reka an man dan ni a reasonable lova ni min titani Supreme Court khan an enchiang Mizo District Council ina namdang sum dong a in kol dan hi chu atilu tukani awam tokin an manglo ni te min pa isak ta tai mini chu atakin kan tureng to ni chu min nuwa han lo severe khlem chu te chu wa han bui thak huai taka a soi pop theina turatan hianin thil hi lo hrenem be em bok ani kan CM Pu chuanin pucho chungan theito pachua ti nun le atung ta khati lai khan Mizoram House po kan la nei lo del hia typewriter kan phur thazia central kan le khatu thelu tur zong kha ke ma hen ka sutlo tlo thira ni ta chuanin min ti nun sak le ro atia anni khan pin ni rak te khanin hi thalel veo ni chuanin indu zong su kan ti sak du cheu lom kan du zong te po min ti sak vela congress a lo lut velan ti tani chan dang po mang congress an lu na khan ma se a chan lian ber pakhat chu pu chu nga kan ram amang ya vai sum dong zalian ta kan oma lawa vai sum dong dan na dan kan nei le thein turin Mizo union an du ngoi kha congress a lu pu yani chu kum som chung ani a rules te ang gesetan han chuame kha chu ni sari thanga sang kha ko som sari pasari ani kum som to phun chu ni sari thanga sang kha ko som ri pasari ani ka ta tang khanin kan ti nung to mi alo we na hen vai nan nan kan nei mi to lo vai sum dong dan dan phot mai na chu reasonable lo kan lo man Supreme Court in atia wangin kan nei thil lu hi kan lo chan to ni kan chan ang ti ni lo kan chan to a chiang viau ani doi o nge patling o chu mai la ni lo wa district council te chuan in vai sum dong dan na an la nei char charani ma se rigging lalpa kan ti mai Santos Mohande Vasil char MP Minister of State for Home ani lai khan Simlama Congress roi tu te le heta Congress roi tu ten sukla MNA ban sarkar min ti du dalu tuk Simlama Congress lir kan le sarkara heti chuan in MNA va kan lut ve meng ti po hlom takani governor thu nei na khi ti sang le special power pe ula ti chuan anin min en kol silang ti chuan kan himanga MNA valu loin kan om thayang ti inan zup nge na an kal ni te a ming an mi ring ming po ka revek MP kan ni lai ni mo chip chiaring ka soilong ka lai chu kan kal len ko ta nge ti chuan in Santos Mohande va ngai chuan Constitution Amendment somrule pasari na apuluta ni som paruk that som pani sangka ko somriat pariata an pasa District Council na vai sum dong ko khir thainan nei abo da ito tu nei an nei to lo chu tiang chuan in kan rama po kan lo tia chu mai ni lova sangka ko somriat pali nge akum ka chiang chia to lo India Hmar chak Chief Minister ho hian conference an nei ni eng apo tu ni se kan CM mina thil a hriat te mo hi ama hotu le dot bok a soi le don dot bok tia lo comment tu te ne na an thuak khi han te khin hi chuanin tianga ama lo hoi tu te hi chuanin an phalo ve hle ti an phalo ve hle ti hi a chiang khop maya kan Chief Minister hi chunia soi top chuanin thil zong hi a soi dik vek bik lawa thil han soi sual te akum number zati ang chi han soi sual te po hi ane ngun ve mem thawani khatianga amma soi to le anwa soi to tle ma an soi dang lam deuh thina kha a soi dan thak le ta do ta soi le ta tiang khanin an lo ti thina ni ama ro chu kha chu mi pa ngai chin chuanin kan hre thiam vek thawa ka soi tum bero chu ama hotu te dot soi reng anga ama pu tu te thuak le ama thuak hi chu te khin chi hi lo ni chi lo ni chu Home Minister SB Chavanan Aron Manpuya chu da chuan Home Minister ber hianin hemi vaidan na danin nei hi atul ber to lo ve tiang hian zalen takin om hoila in tan po thato zo kang tiang lam hoin thu soi ni kha vele khan an pai do ne mokan te kan hiar ta lut maya kan cheta chiam maya
mun chhanna kong zo ma ke nge point MZP tenen kan du lo na memorandum ka draft saka ke point ka thelun boka ka tiang khan thei to pin thom kan ne kan phal lo kan te ni tiang chuan in thei to pin kan tranga a soi zui talova home minister khan kan thomarin tak em awang khan ati talova sang ni le paria ta khan hey plain people in some comment me not is me chumi te chuan in kota min king le an man dan he dik love ti in amar chu kot khan an indika an man dik lo na omlem love a reasonable via ven man dan hi ti in thiam kan changta chu tiang chu thil lo om to ne wangin heng ka soi wang hian doi o ani lo hi patling o ni chu kan hriat angai heng a hian ron ti le don seng in ma ka hruengam patling wa kan ram ta ni enge kan lo chan to enge kan lo ti to kan tiang hi anti vm kan ram ta ni in pen khat po kan nung tol to ngai heng hi sarkarin an ron ti don kan tian ni lo thilom je kan in hril fia ron ti don ni seng in zpm le kan sarkar hian in ma kan hruayang kan rem ti lo reng an doi zong in music ti vak tur ani lova pong po ba sangam le at so tab chang zo le in rau sak rik ma tur ani lo ngam lo chala chil kan nong wang hian kum som ni kan tur to 1966 to 1986 tu na po enge an soi le tak ram nuai kan lun le lawang ti kan hrelo ti te try to puitling tak tak ten man ni an soi ni an man lai to wa ani le khatiang ang buk khanin min tor tir le don em ni khatiang ri ru khan la tha lo em ni kan du to le ne mi pu ya development kan du to dik chu wang chuan khang kha a thalova chu wang chuan in hei apoi ka ti ya kan soi du chu top na lama chuan in pa ni se zo ni po ki hlok ho le do ni pu dua interview ki chu mo congress le MNF hian ami mal tak po hian min bei lutuk ver him thrima congress in MP tang min bana MNF in MLA tang min bana congress in ka thala kan hala MNF in ponfen min foin tir thunga congress dok chu wang chun congress nan fen tir lo chemo congress khan ponfen nan fen tir so congress dok min fen tir ho ya ilan na vak lo ni chi lo mai tero ngai to vak lo ni hey hian mom kan NGO te thu akala hey kan soi do poimo ni som pakhat thakwa sang ni som ni le palia khan central wai me central coordination committee chon thu chwa siamani tiang hiani engwang po ni se mihring dam lai lim emo thalak in hal sakhi mizo christian te ti atan in melo le mizo namzia ne na in moilo tak me na langa tun nuwa chin chun zom ani to lo na a thei angin malak ma a thei anga malak ni se an lo tia kan MNF le congress unau te hianin central wai me tu le lai an palzut na sa le ani tin MNF hi mak ti de una kania sang kha ko som ko pathum in thana khan congress khan an manifesto christian sarkar kan siamang ti kha andani loks sang kha ko som ko pathum ma sang kha ko som ko pathum in thana khan congress khan an manifesto christian sarkar kan siamang ti kha andani a she phatin ka ro comment vak te o ke ni kan la naw ro puisi an hotlat mai ni MNF khan kha congress na christian sarkar an siam tur thu an manifesto an jiakha muslim te hindu te so an king se om kati pathian le kan ramtan ti tu MNF khan high court azu king amale ami what the an makve tu na keinin rorel na pathian ram thentir kan ti king ve le long ti po hi soi har de wania tin mani an soi zok ramri hung chungchang a khan MNF flight to lock de khanin khoya ngen om ngen ti min ti vak vaka Myanmar ramri hung chungchang ni som paruk thlatum sang ni pasaria khan MNF sarkar khan voina opposition leader ni hian official resolution apuluta
Mizoram le Burma inkar ramri hung di ro satika an pass ni kati lai kan ZNP kan dia kan pass pui do lo kan chuak taw ni kani chu tiang chu ania chu wang chu anin hei le thu reng hi kan soi hi voin ne kan soi hi som nu chu anin an soi dan tur ni to lo mai the hun in her zela hi ngai dan kan thak thin mi mal poin pol poin kan chu ka hrethiam thowa mo amaro chu anma ni nge na anti nu te buram rei hung ni ro se an lo ti a resolution here lan pass te voina amin le pu lek mai te hi chu anma ni point en fear de ve de hi chu ngai ni nia ta khan bin bei na sa tia bei de po ito kang chief minister ram khat pa ber state khat pa ber nia khata kha chanin kan party leader te kan chief minister lo ni to te kha han to kha chanin an bei na sa ni ku bola pon ka chong lo hello se hol e ka ti te mo tin pu zoram thang e pot not normal ti te hei put len pha do ti ta chu wan chanin heng zong zong te po an tor de the chan i ri ru no de wan lo mo pa de ni kal ze long chu mo de kal do ne kan ram to nen pa de na sa ma mai dia kha chu ka ge da na ni lo re ni so an lim te kan hal ve em le ne teng chu kan NGO te na moi lo ti lo ni se an ti ngoi chu ti lo thai ti kha kan soi ni maya di greng CM sai khemo lim hal te pon fen in fen ti te po kha MHEB tak ngel po kha ron tong chu ka thalawan an te congress thalai ho che da an ti lui do ni son ti se lang miang kan tuar thai lu tuk kan in kom khat sia ka zot bo don che toi te khabi kha doi o nge patling o al chiang to khop mai ni ILP chungchang kha tenga CM an tong chu dan te khamo IPS lo ni to chuak nge chu ta da dang de wani video lai mu lai chau do ne